Dobro došli u srpsku istoriju. Danas ćemo pričati o Vukovom radu na reformi srpskog jezika. I ovo će ujedno biti moj možda posljednji video o Vuku Stefanoviću Karadžiću. Vuk Stefanović Karadžić, reformator jezika i vizionar, bio je čovjek čija je srž misije bila dostupnost reči i znanja svakom čoveku, bez obzira na njegovo obrazovanje. U njegovom srcu rodila se velika ideja da jezik, složen i zaključan, otvori i oslobodi. Razvio je jednostavan, ali genijalan princip fonetskog pravopisa: čitaj kako pišeš, piši kao što govoriš. Tim jednostavnim pravilom, Vuk je učinio da jezik postane pristupačan, da ne bude više samo za učenu elitu, već za svaki srpski dom, svaku kuću i porodicu. Njegova reforma je omogućila da knjige, te čudesne riznice znanja, budu dostupne svima, šireći svetlost obrazovanja po zemlji. Godina 1814. bila je prekretnica. U Beču je Vuk objavio zbirku narodnih pesama pod imenom Mala prostonarodna slavenosrpska pjesnarica. Taj zbornik bio je prvi glas naroda, prvi spoj prošlosti i sadašnjosti koji je svojim jednostavnim stihovima nosio duh srpskog naroda. Istovremeno, Vuk je objavio i pismenicu srpskoga jezika, prvu gramatiku srpskog jezika zasnovanu na govoru običnih ljudi. Bio je to revolucionaran korak. Odbacivanje starog i uvođenje novog jezika koji je živeo na usnama naroda. Sljedeće godine, Vuk je objavio još jedan dragulj narodna srpska pesnarica, drugu zbirku narodnih pesama. Ali put reforme nije bio bez prepreka. Problemi sa knezom Milošem Obrenovićem doveli su do zabrane štampanja Vukovih knjiga u Srbiji, pa čak i u Austriji. Ipak, Vukova snaga i istrajnost doneli su mu brojne prijatelje širom Evrope, pa i podršku iz daleke Rusije, gde je 1826. godine dobio stalnu penziju. U proleće 1831. godine, Vuk je dobio novu ulogu. Postao je predsjednik novoosnovanog magistrata i suda Beogradskog, funkcija koju bi danas zvali gradonačelnikom Beograda. Bila je to čast, ali i priznanje za njegov rad i napore u izgradnji društva. Pre nego što nastavimo dalje, moramo da se vratimo u 1818. jer sam pogrešio dok sam editovao. Svestan svojih ograničenja, prihvatio je kritike i uz pomoć naučnika i prijatelja. Objavio je srpski rječnik 1818. godine, u kojem je sabrao 26.270 reči iz govora običnih ljudi iz Srbije i Vojvodine. Ovaj rečnik postao je temelj jezika, a nekoliko godina kasnije, Jakob Grimm, slavni lingvista, preveo je Vukovu gramatiku na nemački jezik, čime je Vuk dobio međunarodno priznanje. Vrednost Vukovog rada ogledala se u radikalnom uprošćavanju azbuke i pravopisa. Crkveni krugovi su mu zamerali novotarije, optužujući ga za izdaju i uvođenje latinice, ali Vuk nije posustajao. On je iz stare azbuke izbacio nepotrebne znakove i dodao nove, kao na slici. Također dodao slovo iz latinice, koje je i sada sastavni deo srpskog jezika. A sada da se vratimo gde smo stali, a ljudi su mi govorili da putovanje kroz vreme nije moguće. Kakve gluposti. Godina 1847. donela je Vuku najveću pobedu. Objavljena su dela na narodnom jeziku, kao što su Rat za srpski jezik Đure Daničića, pesme Branka Radičevića, Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša. Iako pisan starim pravopisom, također je slavio Vukove ideale. Najvažnije, Vuk je te godine objavio svoj prevod Novog Zaveta, čime je srpski jezik, koji je tako dugo bio u senci, konačno uzdignut. Njegovo najveće delo, srpski rječnik, prošlo je kroz 2 izdanja tokom njegovog života. Drugo, objavljeno 1852. godine u Beču, sadržalo je 47.427 reči, i ponovo je Jakob Grimm preveo na nemački. Do kraja svog života, Vuk je nastavio da radi na rečniku, ali nije doživeo da vidi njegovo 3. izdanje. Taj zadatak su završili njegovi sledbenici, Pera Đorđević i Ljubomir Stojanović, 1898. godine. Zanimljiva činjenica, rođen sam na 100-godišnjicu 3. izdanja Vukovog srpskog rječnika. Tako je Vuk, reformator, vizionar i čuvar narodne duše, zauvek ostavio trag u srpskom jeziku i kulturi.
Njegov duh i dalje živi u svakoj napisanoj reči, u svakom glasu jezika koji je on oblikovao. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video i pretplatite se na kanal, veoma će mi značiti. Vidimo se u sljedećem videu, ćao.